Sanibonani guys, igama Nqobeleni ngiphathela amazwela eNimba ngomhla ka-9 June. Guys, uLazarus ubiza uqhawekazi ezomtshela ukuthi njengoba ethe izolo akenzi lutho ngendaba-ke ka-Azande, akunjalo. Kuphela usafuna ubufakazi obuphelele ngoba u-Azande akusiyena indoda ongamane uyiqumbe phansi ibona, kumele uyizume, usunayo yonke into ephathekayo. Waphinde wathi futhi njengoba nje uthe angifuni ukusiza umntwana kaZethu, ngizibekile izizathu zami, angifuni ukudabula ukukhrosana noHlathi, kodwa sengiwushintshile kumqondo, ngizomsiza umntwana, ngikhokhele zonke iy'ndleko-ke zazethu ze-medication nama-surgeries awadingayo. Guys, wajabula uqhawekazi kakhulu ebona ukuthi hayi impela sengathi ingane kalikamva-ke izosinda. Ngalena-ke esibhedlela-ke unesi umtshelile-ke uZethu ukuthi hayi impela ama-complications impela wona akhona, kodwa bangazama ukuthi bamsindise umntwana mekuwukuthi ufuna ukuthi asindiswe umntwana. Washo ukuthi-ke mhlampe bangamgcina esibelethweni for isikhashana, ebese-ke bayamkhipha bemkhulisa ebhodleleni-ke mekuwukuthi-ke impela impilo kaZethu iba sengcupheni kakhulu. uZethu-ke wavuma, kodwa inkinga-ke bisekutheni imali yale medication azoloku ehlezi njalo eyiphuza kanye nale surgery yokwenza isibeletho sakhe siqine ayikho phela. Noxolani ufikile washo ukuthi ayihlangani. uZethu-ke umane wathi kulungile sizohlalela ethembeni. Guys, hey, ufikile-ko uLazarus benoqhawekazi le komabandla bengavaze ngisho befone kuqala ukuwazisa phela umndeni ukuthi basendleleni bayayeza. Uthe mefika khona-ke uLazarus bambuka ngehlelibi uqhawekazi, kodwa bamjabulela ngoba phela uyingxenye yomndeni. Washo kuLazarus ukuthi I'm so sorry to come here unannounced, ukuthi nje kunale lento le ibalulekile kumele ngimtshele yona. Ungitshelile uqhawekazi-ke mayelana nesimo sikaZethu lapha esibhedlela. Ngithi anginazise ukuthi ngimisele ngokukhokha zonke iy'ndleko-ke impela mina nonkosikazi wami uZoleka sivumile ukuthi-ke sizomkhokhela uZethu yonke into, all medical expenses are on us. Hey, wajabula guys uThumeka, wathi awu enkosi, hawu siyabulela kakhulu, waze wanomusa Lazarus, yazi iyayinhle into ofuna ukusenzela yona singomabandla. uHlathi guys wanyanya, wathi awukungixelele kaloku uyithole kubani imvume yokwenza yonke leyo nto? Hawu, kaqala kwashintsha ukudla epletini. Wathi wena qhawekazi, ubani uthe xelela lo muntu wangaphandle iy'ndaba zomndeni? uZethu kunikezile imvume yokuthi ukhiphe iy'ndaba zala ekhaya uzitshele i-stranger? Uqhawekazi wathi uthi uyachaza, wathi cha, lokhu akulunganga, akufuze ngabe uyayazi ngisho ukuyazi le ndaba lo. Wathi wena-ke Lazarus, sonke isikhathi uyathanda ukufaka ikhala emndenini wakomabandla, yini? Uqale wangithathela indodana yami ubavumile, kuyimanje ubavumile, uyakhula ngimazi, awungisendele ngisho ifoto yakhe. Manje futhi uzofuna ukungithathela omunye umntwana, umthatha khona unebhizi nabantwana bami wena. Naye ulikamva ulokuthi uzomnikeza umsebenzi ungene ulifake lonke ikhala lakho ngena, manje futhi usufuna ukungena kulo mntwana omzukulwana wami. Ufuna kahle kahle ukukhombisa abantu ukuthi ungibambe ngey'khwama. Guys, ngeke ngisho ukuthi iy'khwama zami, but-ke yes, we get the picture. Yay! Lazarus guys wathi I didn't mean to. Mina bengizama ukuncedisa nje qha, kodwa-ke ngiyabona ukuthi-ke angamukelekanga apha. At least I tried. Waqeda waphuma wahamba. Wathi uyasala uqhawekazi, wathi uHlathi, hey, usalelani wena? Hamba naye utatakho omutsha. Yay! Guys, ku-10th kaMabandla uthe ethi uzama ukukhuluma kuThumeka ethi kodwa njani kaloku, wathi nje wena phuma kumina. Yay! uHlathi guys ufika uXolani-ke weza kuyena uHlathi ezomtshela ukuthi hayi bo, yabiza le medication, yabiza le surgery. Wathi uHlathi lalela, ngizoyikhokhela mina. Imagine guys, uHlathi akanayo imali, manje ngoba ethi uzoyikhokhela yena uzothatha mhlampe kukhona imvutho eyasala kula mamiliyoni lawa wathola ngesikhathi edivorce uZoleka, uzothatha leyo mvutho-ke guys ayokhokhela uZethu ukuze phela kubonakala ukuthi uyindoda naye akancengile uLazarus ukuthi bamkhokhelele ama-expenses omndeni wakhe. Anyway, esibhedlela-ke bafike impela
bifuthekile bonke bobawu-3, uThumeka, Xolani kanye naye kuHlathi. Sorini guys, kumane sifike nje. Hayi sithi asizonixelela thina singomabandla sizokhokhela zonke iy'ndleko zomntwana nawe zethu. Wabapakisa uzethu. Wathi, nithini? Wathi hayi siyasho nje ukuthi sizonceda nathi singomabandla. Wathi yazi usincedo leni ngiyalidinga kaloku. Kodwa yazi ngiyazi ukuthi mengase kuthiwa ngiyavuma, ngizobe senithi mina, le ngane yenu, le ngane yakamabandla cause nisindisa impilo yayo, nasindisa nempilo yami. Kunzima ukwamukela usizo oluvela kunina cause nihlezi njalo nizofuna something. Ayikho into yamahhala eza nani nina. So ngenxa yalokho-ke ngithi no ngowami umntwana. Ngiyalifuna impela usizo kodwa ngilidinge oluvela kunina. Qala uHlathi-ke guys, wadla uHlathi. Lapho useyithene down i-offer kaLazarus. Chaza kona guys ukuthi uzethu usezosafarisha manje. Ngenxa futhi yey'gqibo zikaHlathi. uHlathi uhlezi ethatha ama-decisions wrong azo-affect abantu abaningi empilweni. Just to prove a point ukuthi he's a man. Guys. Hayi akupheli-ke lana. Le Khosela Tech. Azande is being the man that he thinks he is. The CEO. Ufike watshela wonke umuntu-ke kwi-meeting ukuthi lalelani la. Akho umuntu ozoreplace u-Onga njengoba engekho as a CIO. Sihlalo sakhe sizohlala nje sime kanje. Wabuza uPortia. Uma kunjalo pho umsebenzi wakhe-ke wathi khululeka uzowenziwa yimina CEO. Okay? That sound impressive, angithi? Cause kushuthi kahle kahle CIO ayizudingakala ngoba i-CEO iphethe yonke into man. Ushaya imisebenzi ewu-2 eyedwa like he's really good, isn't he? Guys, kuthe kusanjalo kwabe ngena i-message kona wonke umuntu olaphakathi. Wonke umuntu olaphakathi guys e-boardroom. Mebethi bayifunda guys. Hayibo, the CEO iwi-headlines. U-Azande guys ubizwa njengomntshontsho wama-ideas abantu. Wonke umuntu-ke guys useyayazi-ke inkinga anayo lo bhuti ukuthi akamsulwa njengoba ethu yena umsulwa, futhi njengoba ethu confident and he is good at his job. Cha, unyuke ngey'tebhisi nje zabantu, angisho njalo, like ubegibela phezu kwamakhanda abantu to be where he is right now. Untshontshile wantshontsha yingakhe la ekhona today. Guys, akanayo nje inhlobo i-clean start la waqala la waya wathola experience la. Cha nje sonke isikhathi ubelokhu eyiqili, ngisho naphesheya kwey'lwandle ubekade eyiqili. And yonke leyo nto ivelile ivezwe ubani-ke guys? Ivezwe uBill William. Kwekushiwo kuthiwa do not betray your enemies. Sekushiwo into kanje because they will always get back at you. uBill ubonile ukuthi le biotech idea le kaQhawekazi akamnikezanga yona, wathi kulungile-ke nami uthi ngik-expose. Bam-expose-ke guys Azande and Lazarus. Akusadingakalanga ngisho nanokuthi aqale phansi amgumbe-ke manje-ke athole information yakhe ephast ngoba uBill has done that job for him. Umane nje wathi hayi umsangano lona, it's nonsense. These people are just jealous. That's why bengikhuluma ngami kanje. Ayikho yonke lento etshelwe Lazarus. Wathi Lazarus, you know what? Sisazoyikhuluma le ndaba. And notata-ke kaLazarus guys useyifundile yonke lento, usefuna ukwazi ukuthi ngampela le CEO ebekiwe lapha ehlalweni ibekwelani mekuthi sekuvela amanyundululu amabi kanje azongcolisa inkampani. Wayeshilo ukuthi akamdingi u-Azande lapha kulesa sihlalo because wayazi ukuthi uzomane alethe like amabhadi nje, alethe nje like izinto ezimbi kuleya nkampani yakhe Ngcukana Industries neKhosela Tech njengoba nje sebeyijoinile abe inkampani eyodwa. And then-ke bonke abantu-ke abama-client abo bazomane bephule out because bayabona manje ukuthi umuntu lapha ehlalweni phezulu uyi-bad influence. Guys, ayaphela lapho-ke amazibela namhlanje. Azande has been exposed. Kuyacaca ukuthi iy'nyembezi zika-Onga ziwelanga phansi. Akapheli ngisho u-5 days esukile ehlalweni sakhe, and now Azande is getting what he's deserving. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, kaManqobeleni Phasela Mazwela eNimba ngomhla ka-9 June. Guys, uLazarus ubizwa uQhawekazi ezomtshela ukuthi njengoba ethe izolo
akenzi lutho ngendaba-ke ka-Azande, akunjalo. Kuphela